Ngihambeli njalo ukuthi zami lapho khona ngesikhathi ke nansi uhlelo ngisakhumbula uhlelo ke siyaxoxa ke viki epheleke bese lahlela umfowethu uRaman Gumbo besilahle iqhawe esilibeke kwabalali Stanley so we busy sihambe eBotswana ngabe angikhathele so ikho uhlelo lalo ngeke ngeviki epheleyo sithanda ukuxolisa lonke lina elithandayo. Please subscribe to the channel. Subscribe ngiyacela. Go now, right now, on your screen, go on YouTube and subscribe. Subscribe, like the page, share it. Ukhangele yonke into abangani bakho bathola lo hlelo. Ngithanda ukubonga kakhulu ke ukubana ke lile support le kakhulu emveni kaRaman. Kodwa ke kusasa koBulawayo, big day. Bulawayo Arts Awards Festival khona. Bulawayo Arts Awards kodwa ziyathunqa. Kuyaboneka ama-artists ase-performance mnandi eza izinto ezinhle lapha ke emculweni u-acteni kweni yonke into yezo wonke unkala siyababonga abafowethu kusasa ke likhangele live o-CNC khona Bulawayo Arts Awards kuyabe ke udabuka ibhrugwe sebesilapho ngila ke uDodo ukhona phana Dominic yes lesiqamba lokubiza DJ Dodo yeah bake bakhombelana lobongana indaba bazayibala bathandelana uChero yedwa emakhokoba kwaba lokuthula kakhulu abafana bambanga loChero bazayibala ngeviki ezayo indaba yabo yena ngithathe ke uNkosi Chuma umqalisi ziba thisabe kumnyaka 1991 ngiko Bulawayo lapha esadisathu ukuthi ngilubhekise egoli lomngane wami ke umngane wami uthiwa uMbondane kodwa sithathe ukuthi from uBongane Bongane wayengokondlovu ke sasuka ke siqede ke isikolo sithi siyedinga ke inhlela kahle ke egoli salubhekisa khona le sahamba amalombodomo safika ke eBad Bridge kodwa lapha sasihamba ke ngamabhasi emakhaya sese sichaphile seqela ke istima esasivela ke eZimbabwe kwakule sitimela kwaphathwa i-cruise train eqonda ke khona le ke Jozi sayinombela sangena emasakeni uthi sefika ke egoli sabona sesithelekile khona lesaphuma sabaleka bengasibambanga yafika ke empilo egoli siqalisa sathola ukuthi egoli kumnandi sajayiva sasebenza imisebenzi eminingi sasebenza kakahle kulisese lamabhunu amaningi into zonke zi-right all bravo beria bebahle kusahlala lamakhiwa abelungu bebehlala khona babonke bo-UVM sathola imisebenzi ngasebenza kakhulu ngase ngicina sengithatha ke umfazi ekhaya wabuya ke eJozo 1998 7 years later ngahlala la khona ubunandi bangikhona ababunzima ngabona ukuthi umfazi wami kakho muhle nje labantwana begoli ngathanda ke intombi yesitswana ngabe ngazokhonjwa ngesixhosa eyayivele yakhiwe kamnandi sathanda lo muntu ngazamithisa ngazala umntwana ngathenga izinto nomfazi wami la engangilaye ngapha eceleni sathenga izindlu kuthe ke sosiyatha ke 2002 ngasemboni lapha ke kuzanhlupha lanxa namaphephe egoli ngono ke into zami njana sibe radar abantu bekhaya ngono ngizibhalise ngaye umfazi ngabhalisa ngoQiqa intombi yemaXhoseni kuthiwa ngoQiqa igama lakhe wabhala ke indlu yethu sasithengile Malvern yaba segameni lakhe kokuningi ngakubhalisa ngale ngamtshela umfazi wami ukuthi mina ngibhalisa ngalo mama ngoba ke lapha eSouth Africa sibebheda sibesidinga lapha indaba ukuthi sidabuka ngaphi njalo ungasiphoxa umfazi lo ke Chisa ungenzele izimanga ngo2007 wathi nasefuna ukwehlukana nami ngathi ngiyazama ukulwa ngendaba yendlu wantshela ukuthi kakwazi ukuthi ngikhuma ngani indlu wazithengela saphuma singela lutho lomkami Chisa ngiqale phansi despite ngaze ngihlale ke eSouth Africa for over 15 years ngaphuma ngela lutho vakasibanda indlu yami lokho ngiyikhangele sokuzubuhlungu wayithengisa indlu yana wathengisa le moto wathengisa lelinye ijalada iflat esasilithengile lalo walithengisa lo mntwana ngasala ngize
unkosikazi wami wathi ngakutshela ngamaXhosa akho. Umama lo unkosikazi itshiyeni laye ngo-2012 ngoba impilo isenganisizima. Ngamkhulula ngilapha-ke South Africa ngiqalisa-ke impilo yami entsha. Sengisebenza kodwa-ke ngiyazamazama ukuphila kodwa I lost a lot. Ngibuhlungu kakhulu ngento engayenziwa nguqiqa lapha khona wathi wathengisa lendlu wathengisa konke ukuthi vele akulanto engangayenza. Yimi-ke ngicela njalo ingoma-ke eyangenza ngaya-ke eGoli. Ingoma leyo-ke vela-ke uFred Gwala ayisesentsha ichisa lapho eDamadamara. Na ingoma yakho. Awu Nkosi Chumi. Baba, nasi ingoma yakho. Wawunganani njalo ingoma zatshisa kakhulu, ingoma zakhathazaya kakhulu, hlelo ngisakhumbula Nkosi Chuma. Liyakwenza iXhosa, vukani bafowethu lingathathi into libhalise ngabantwana labana bazaliqeda tu. Liyabona ke izinqe lapha zinyakazela ke zihlehla uthi mayina izwe lomhlaba. Kanti fasop zikubizela udubo olukhulu. Incwadi zigcwele abafowethu abaqedwe labana abantwana. Angithi bonke babe kodwa ke sometimes ungakuthela kuba bane bakhona i-aim yabo. Iyakhula ama-2000 fasop uyakhala. Nkosi Chuma ke kwaku-1991 esiya eSouth Africa. Iphuma le ngoma ngiyakhumbula. Freddy.
sakhutha kancane ngangikhomba ijozi lapha. Uhlelo lwakho uyabhalela ngapha uthi ngisakhumbula sibaleke zakho izincwadi ozibhalileyo kumbe ufuna ukuthini ositshela ngakho ilanga sozwa likhohlwa ke njengade kwenziwe Lavender J uJe umeleni Lavender J ngiyakubelela Lavender J mina ke sengumama ole 38 years sengikhulakhulile kodwa ngikhumbula ngesikhathi ngisesesikolo ngifunde kakhulu lapha ke eTownsend High School ngithe ngiform 3 labangani bami sabona ukuthi hayi imali siphiwa ngabazali khona kodwa ke kayichaza sathanda udlobo sunflower sidla ama chips ngakho sayenza isinqumo sokuthi sikhombe. Yes, mina I fell for this guy where driver umchova umngani wami la wakhomba ke omunye so sathi ama boyfriends la driver umchova sisiya khona ke enketha lo mfana ngiyothatha ubuntwana bami kula nxa wemdala. I was 15 and I was about 28. Driver kemchova enketha mnyoro sahlanyisana edlula ke ngihamba mahali imali iphiwa abadala ngigcina ukuthenga into zami ke engizithandayo kwakukhula ke lapha lathisa iproblem eyenzakalayo ke sasagida lokubaleka ngikhasi egida ke eVisions night club emini kwakulama afternoon session so lapho sasichaza khona la sendawo othoso sehustlers manje sasigida khona sikholisa sikhula singabantwana kwathi ke ngemva kwesikhatshana ke ngatholakala isisamo esibuhlungu kwamagama ngaqalisa ke kube ngiphalaza eklasini u-headmistress bazoceda ngithalele ke UBH ngoba ngangafenta ngatesta kwatholakala sengilesisu kwathiwa ngihambe ngikhaya manje ngisiya ngikhaya ngiyatshela ubani afika ke ngikhala lapha ke babiza abazali ukuchaya ngakwenziwayo ngagxotshwa ngoba bengiyathela ngejombe ekhanda engikhawala ngesicathulo wandimaza kwamagama ngahlala njalo abanthathu bangisekhaya ePlumtree ukuthi vele angifuna isikolo ngagcina ngingobeletheyo lwana umuntu wabaleka wacatsha ngoba ngangazi le address yakhe kwa umuntu ehlala ke emchoveni angithathe ayengenze lokho komngani wakhe umngani wakhe ehlala ke eNkulumane lapho sasilala khona yikho ngihamba khona lo auntie kodwa bathi abamazi ngitezebelete njalo baba wathi kumele ngibuyele esikoleni bathatha bangisa bandijikela ke Asha headmistress wavuma phansi ngifunda khona ngapasa ke msakazi ngaphuma ke ekhaya kwathiwa ngisafuneki lapha ekhaya ukusa kwami ngisiya ngaphandle kwelizwe ngihamba nje siya ngaphandle kwelizwe ngihamba ngingobalekayo ngafika eSouth Africa hlanhla eSouth Africa ngathola ke umunye ubaba lo mama olungile bandithatha they took me under their wings bambisela abantwana besikolo ngabathetha ngisafundisa abazali bami ngafunda ngangena thathe doctorate degree ngapasa ngiyasebenza one of the managers in this finance company to iBaba eSouth Africa. So ngithi mina ngenza lokubi kuwe ongacabanga kakhulu. I'm now well up chisa, I've got my own property, I'm married now. Umntana mamzalisayo is a big boy Cape Town. Ubaba swashona mama uyaphila but mama let me down so that's why I'm not even bothered to support my mother. Ngicela ke ungitshele ke ingoma kasayilo kuyabona umama bakithi uba bakithi ingoma engihlayiza lesikhathi yengebhumshaka ethi Thobela if you have it play it for me. Nansi ke mama ke singumanager lapho ke diye labantwana kithi umsebenzi phela badubeke nxa ungawuthola ubanika umsebenzi sithi Thobela tata.
Konjena nje sithi woza khisimusi siyinyanga yangikhona sisondele ngoba ke this Friday nokugcina ke kuNovember kuthiwana next week sesingena kuDisember December baba ibhasope ke utsotsi sebegcwele uRobho utsotsi sebefuna imali ekhisimusi libonile badushile eSouth Africa kwala abaningi so be careful khangela izinto siyakwazi ukuthi kunzima kodwa ke akulanda ndaba umnyaka suphelile you're not a competition with anybody ungazifaki ipressure ukuthi awenzanga lutho lonyaka oqathele is your long life so long life ungatshelwa ngabantu amankote manje umnyaka lo ipressure leyo abuyicabanga ukuthi yangenzanga lutho iza kubulala forget about that uqathele life abanye babona umnyaka nje suphelile bachila ama properties azibache yonke into izimoto imali so uqathele empilweni yakho ukuthi ngiyaphila uNkulunkulu wami uyangithanda ungabe under pressure from anybody phila uqathele happiness even relationships uqathele happiness ungahlalela ukuncindezelo Spencer Marabanyika ngabe unjani Spencer Manyarika ngikhulele koBulawayo lapha ngazalwa khona ngazalwa esibhedlela sempilo ngafunda koBulawayo eMzilikazi Primary School ngagcina sengihamba ngisiyafunda ke eSobokazi so lapha ke ngathina ngithola ke umsebenzi ukusebenza njengomakanika kanika mabhasi sengenza ke umntakasisi umsebenzi umntakasisi wasiba ngiconductor wamabhasi yayisuka koBulawayo siyararo kuthiwa kurerwa engakhumbula si-green kurerwa buses wasenza kwafane ngiconductor ngisazi ke umfana ke wayekhanya ethandwa ngabantu abaningi ke umfana babesithi ngumabhrugwana ngababhrugwa kayenganaleyo wasebenza khona apha ngiconductor uthe ulanga suka eGweru angazi ukuthi wanyathela njani ke isivalo sebhasi wathelela wadlenyathela amavili ayi-2 emuva wafa nomfana uyawazi abantu bakithi bathanda ukukhuluma chisa kwaba lenkulumo kwathiwa mina ngangidingela ukuthi uzongibulala ukuthi yimi ngifuna ukuthwala ngaye bahlupheka abazali bami yedwa ngangimgenza umsebenzi wazilimalela yedwa wafa yedwa so kuthe kunjalo ke indaba le yahlupha kakhulu selukhulumisana labo auntie labo malume bonke izihlobo besithi mina lezihlobo zami mama nobaba yithi esibulele lo mfana ngoba sisenze imithi bakhala lesidumbu kwenza yonke into amapholisa zangenela if you remember very well that year was 2011 oh 1991 was it oh 2011 that's when ama-problems aqalisayo lapho kwathi sokunjalo bengakhulumisani umalume wazama ugamula umama 2011 so ukubotshwa kwakhe esithi umama nguyabulala umfana lo mabhrugwana imbuli yami yabhilizeka kanjalo chizana namhlanje umama afterwards kasaphilanga wagula wabulawa uBP wagcina sefile ngoba 2014 ngibuhlungu emsakazi even ngikhumbula sihlala ukuthi into encane yaxabanisa umdeni la namhla ubonwana sizihlobo ngicela ke unjele izingoma yimi ke odabukileyo Spencer Marabanyika Spencer Manyarika lelimisingo ngothi yazithanda ubhaleke zabaningi wazathi nxa ungantholela eyinye nje echisayo ikakhulu ubhale lo majayivana wabhala umathonto wabhala ke umdu mashamplani mana mbona ngawuthola yipi lapha kuMob Jive Party ikhona ngomtukuzi nxa ungayithola those can we see you mtukuzi no akula mtukuzi lapha mana ngikuchale ke ingoma ke Peter Tinet ethi mathele ephansula la ikhethile ngoba thi mathele kuma ke ngo Peter Tinet Basula
Ingoma vela ke go Peter Tinathi ingoma ezithi Matswele siyitshela ke Spencer Maravanyika. Sema ku right ku Spencer Maravanyika. Thank you very much for writing to us. Siyabonga kakhulu mfowethu. Mr. Maravanyika. Yeah, I worked with one Vivian Maravanyika in the journalism fraternity. Siyabonga kakhulu. Vela ke ku Noctula ngiyengiphethe. Noctula ngiyakubingelela namhlanje kunjani Noctula? Bengendele khona ngale Tsholotsho eChefunye lami ngufa ngisikholo sedlwana. Ngakho ke wandithatha ke kwaSkente ngacela senzoindlela ngapha ke eChefunye ungami ngicela ungaqamba igama lakhe. Lami mina nguNoctula kodwa siyo lamaqini yikhwa. Kunjani Noctula hikho? Into ezala ke tshisa ke indoda yami yayintshiya khona phela eChefunye esiya esebenzela ke eGoli njalo wazi ukuthi ngomsebenzi kababuyiko kuphela babeke ngemva kwesikhathi eside. Yebo ke he left me ngile 19 years waqasa ukungikhiphela wangilobola. I had seen him as a vakatshe labangake behamba ngeGP ezitolo. Ngamkhawukela sathandana sala sonke wasegcina zongivelela wangithatha wangishiya ke ngakibo laphana wawuhlala ke ugogo nomfowabo nje ohlala about 3 kilometers yangikhaya. So labanye ke abantwana umama ukhona kodwa nobaba wahamba ubaba la wayeseGoli ubaba kodwa ngangimbonile siyayena. Kwase kundithunuka mina kwelanga kugodola kakhulu. Ngambona umuntu kezitolo zakhona ngale wayehlala enhlupha agcina ngikhomba lo ndoda. Kanti ke umfowabo ozasikhanda wasesikhanda emaphanini. Sasilele ke egangeni wasigijimisa wambamba wangithatha ukuthi wahamba nami ngiqhuba ke ekhaya. Wathi ke usethi indoda yakho into yenzayo leyo wenza somfana. Wasithi nxa ngafuni babehlangana ke kumama bengazalwa wasemfaka. Wasithi la kumele athole. So ngokwesaba ngagcina ngilala laye. But ulaleni laye vele ngangamuzwa lokuthi indoda. So continued lala sonke kodwa ngambuyela emuntwini wami ntshontshela. Wala sozamtshela. Into ecophlayo ukuthi vele lo muntu kaphiwa ngachisa asola ndoda umuntu ukuthi akuchayi 2 feet. Awuchayi 2 feet akusele phansi asekulala ngenkani asukuma azigijimile after a minute. So ngazamtshela hayi ungabongirafula nxa ubuya uhle ngunike ohamba. So what I used to do I just sleep ngithi yenze kufunayo. Vele ngumuntu engathathi nje 1 minute aphume ahambe. So indoda yami yabuya ke ngoDecember yathi buyile wathi cela imali nge-5,000 kuye unginike uze ngingamtsheli. Ngambuza ngicela njani imali umkami 5,000 yonke le rands ukuthi ungamtsheli. But uzamtshela into lele lami lawo lele lami. Ungamtshela hayi waqalisa ubhuti wami uzobuza ukuthi inganiliyalo lobabili lo mfowethu kuyini ohamba njani. So ngase ngibona ukuthi kuyacela lapha kubhokoka yikho mina ukuphuma ngigijima ephumile ezitolo ihambe bonke athathe inxa uzamtshela. Ngathola ukuthi kesi yami ngacha phansi. Kubaleka kwami emendweni tshisa umnyaka 2016 up to now owangakwami ngibalekele ngicela ungakhuluma ikheli yami le phone number yami ngicatshile khona lapha eSouth Africa. Ungabatshela idorobho enkulu ngoba bengangilanda bazombulala. Okwamanje ngile boyfriend kodwa sengihlalele ngihlala ngazalanga khona. Awu madoda into yakhona inzima ke. Uthi ke wahamba bakula lo mntwana ukuthi uyise ukuthi umfowabo wamtshela. So wahamba bakula wakwazi umuntu lwana wasebaleka la eGoli. Into khona akasaye ekhaya ngoba wakwaza iboyfriend yami la. Uzothwala imali kakhulu kodwa ukuthi uyaphila. Kanti ngingamathandana nabafana beTholotsho. Waye uthanda umenze kangaka bafana ngithi. Hayi man, kanti inqindi ke li-challenge inqindi kuphela indawo. Ake li-challenge inqindi sesibone. Ngicela ngitshele izingoma zikaNkwali. Mana ngutshele uLozi K. Nansi athi halala Lozi K nokuthola hikwa ufuna embube lapha mana ngutshele leyo.
ingoma vela-ke kunkwali noma Thamsanqa nomkhwanazi ingoma ezithi halala 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 Lozike Indlovukazi omunye amakhosikazi kaLobhengula khona mfana kwayesele-ke sekuhola-ke amabutho phale yakho siyitshele-ke nokuthula hikwa yena wahlodlwa umzwa ngeda washaphansi wagijima wabaleka wathi umuzi ekhaya-ke
esevele ngokuthi wanambithisa ubhuti wendoda indoda esegola. After lo bhuti wendoda embambe emaphaneni eqiqika phansi, umfazi wendileyo oqiqike ephaneni asale selotshana ekhanda la namahlavu konke lesigqozi zinjani bambambe njalo. Uyisezala lendoda wathi anti ngibonile uthapho zomnye umuntu akuphosele la ukuze ngawuthekisi, kodwa yena wayesefuna le mali futhi. So lo wabona lapha ziyadubuka isigebenga lezi engindele kuzo siyangiqeda ngoba chapas lana bona ubhuqa kwasele sixoxela lwana ukuthi ke hey okumuntu uvele kukumoja kasatsho ukuthi lami bengichaya mfowethu ango sekwazi umuntu limazi umuntu wabaleka eGoli kuyinko no kwasena umfazi limazele nomfazi akula muntu wethu ukufayithela yona imali nje vela ngokuyilwela ngale ndlela manje vele enye human being ngase hambile ke wafika ke khona ngale wagiqika le indoda wagiqika umbagikela umfazi kuyini uzatshintsha ungenile wenzile kuyini okuyadile nxa sokwenza ke ungalo ngakho lokho wena flathela nje uziwokhela walk away there's nothing omphiwe ukhona somewhere ngalo ungachayi kwekele uhambe lokutshona udinda lokukwazi umuntu njalo umuntu ogamula umuntu South Africa ubaleka kwebantu basanike igama lakho wonke into sizakubamba sizakuthiza sikubona. Sifazi Ndlovu unjani Sifazi Ndlovu phethe yakho ngalesi sikhathi? Sifazi Ndlovu uthi bekumnyaka ka 1996 ngobula ke Chisa ngabona ke umntana omuhle ke umntana wayehlala ngapha eThornbrook emhlophe proper yellow bone ngoba ke wayele colored mixed recipe. Umntana lo ke ngimbone nje town apana ngithabile lami nje sengingumuntu osebenzelayo senza kwenye pharmacy koBulawayo. Katata ke umntwana lwana wathi you come home utabuye ekhaya abadala bakho hayi ngase ngidlula khona kwi Saturday afternoon ngo2 uyazi ngakutshela ke Chisa ngendlela ngangilotshele ngangilaye oyehlala eQueensburg kodwa lo mntwana ngamuzwa ke enginambitheli into angazayibone eChisa ngisizwe lapha my god ngani ngisezulwini ngoba ngakhala ngalelo langa ngingazake ngikhala ngendoda ngisizwa ukuthi umntwana lo ngempela udle egazini lami. Hayi ngamthanda umntwana ngaze ngamtshela ke $2 sakhisana kabuhlungu ekwazi ukukhisa umntwana ngavala ukuthi sengitholeke intombi. Hayi ngahamba ngangikhaya utshelo wami nganthenza abuya uzombona waqine buyela ngoba sasithemba siyahlana ke eTown kodwa nginyanga khona ngo2 PM sasithe siyahlana eSidolo anginyanga khona ngazamela uzaze kuyimandi lapha ezagcina kuyamkhala khona yonke la phone kungelana ngalesi sikhathi ke Chisa ngibo kokula iPhone ke ilandline but mina ngangelayo ngazibhelela ngikhaya. Hayi ngalana Saturday ngizwa manje sisu siyakhalakhala ngathi mhlawumbe ngithe ngiyavuka ngeSunday hayi baba nxa ngichama lapha ke kuchise ngani kuthiwa ngithelwe ke iacid ngalala kunjalo ngeMonday angabona sengingcolisa ipensi uqasa uphuma ezinye izinto ngabiza umalume wathathu uThekwena lesi kuyithethe nga umalume laphana wathi uyindoda engaka sithi uhlakaniphile uzosebenza lokusebenza wathatha umalume ke wathi sambe ke eklinika wathiwa hayi ngilalo kuthiwa yi-drop sikuthiwa yi-drop kanti kuthiwa yisini kuthiwa yi-drop I'm not sure suka lapho kuthiwa kumele ihambe la eKami clinic. Ngafika kwale Kami clinic bangichaka ama-injection amabili ngachaya ngahlanya Chisa ngalala phansi ngagiqika ngesisu anzange buze ubuhlungu njalo abanika nama-antibiotics nginathi kodwa ngaphinde ngihlala nomuntu wesifazane ngihlalile kunjalo ngazane ngiphole ikhala langingaze ngililanda vele lingabamba umtshila lithi ulamanga vele I don't have that uyazigulela wena wedwa ngahle ngalichiya khonapho ngalala ka1 ngalichiya khonapho. So nesi lo engincedisa lo wanika le counseling ngihlale ngilaye guess what ngazohlala laye ke sengibuye eJohannesburg ngomnyaka 2000 ngamkhumbuza ukuthi ngubani wabehleka wathi into yakho yaphela so right sakhombisana futshela good news Chisa umama lo ngikosikazi wami silabantwana abathathu sisonke uyaxoxa ngendaba le everyday singa ahleka zathi ya mhlawumbe kukhona ekubonile kimi engikuthwele wanithanda lo muntu ngilabantwana abathathu la sihlalile eJozi siyahleka ngakho ungethuki mfaka sibanda ungaze umqambe umama Mrs. Sifazi Ndlovu uthiwa nguWendy Ncube
hayi mama tata wayendisazi kundoda wadlula nga ebona khona bangaphumeza izinto ngale ekhanda lokuyipitshana kwakho kodwa hayi okugcina siyabonga kakhulu ukuthi lonke le right kufunekayo nxa haya hey asikigaba naso ke ndihamba nawe ubafika izolo kodwa ngihamba nawe babonke manje Sifas Luwendi Ndlovu khona South Africa wayengunesi wakhe kodwa ugcina ethethe unesi wakhe wami lapha isig blind
Ya uzwake ingoma esithi-ke webhuti ngihamba nawe, mina ngihamba nawe webhuti ngihamba nawe. Siyitshele-ke uSiphathi Ndlovu sithi uWendy uhlelo ngisakhumbula. Nxa sinokuxhuma lapha ku-YouTube, please follow and subscribe to our page so that you don't miss anything, especially if you subscribe. Please also like and share this link and put it on various platforms just to promote the page. Thank you very much for the support and love. Siyazama lo dodo lapha asila senti, siyafisa ukuthi ngazi le madlana ke sithi udodo la bamba lapha mfana kithi la ngothono lapha emfana wathathela uClan uhamba khona lo se-Italy. Kodwa lapha sesithola ke udodo sincedisayo. Siyacela limkhumbule babele khona ukwazi ukuthi-ke ukuthi asacrifice ukuthi hayi thisa njengokwasenzela abantu asirekhode sonke phela befuna something abafana bami laba bayethawa. Kela impofu unjani? Ukela impofu uthi ngisho kwathisa indoda yami ke indoda yami kuthiwa nguZenzo Ncube. Le ndoda angishoka ngithanda sathi sahlala ke eMangwe ePlumtree. Ubaba lo ke ngihlalela 5 years ngingakwazi ukule isigela mkhobothi ngilesigelekeqeke ekhaya. Indaba yakho la ibona lemaphepheni. Umuntu lo ke ngimbone nje isikhathi ubuye ingane yazinukela. Kodwa athi hayi indoda elichapha nje kuphela ungcolile. Ale lokugeza lale njalo sometimes afuna undlala njalo. Lami zathi njengomendo ngendele khona leke emakhalangeni. So mina ngidabuka ke ikhezi. So the njalo sahlala ke. Ngimangala ukuthi kulezi khoma zakahlala esithwele angasibeki laphansi. Kona ilanga silele ebusuku ngo3 ebusuku sezama ukhatha onengobhale amabhasi salandisa ngetrain. Ngothile ebusuku sogogo amapholisa ke ngamapholisa babe mbopha laphana. Kwaze kuthiwa ke ubanjwe ubotshelwa irap urep omnye umama. Ngethuke ukuthi ke uzarep omnye umama ngikhona nsuku zonke ngumnika yonke into ayifunayo. Bamthatha bahamba la ekhonapho. Ngithe ngilandele ekuseni kwana ngale mapholiseni ngathola ukuthi lamakhezi angu 13. Ubaba wayethi ngarepa ke uNcube engarepa tshontshe iphenti lomfazi. Ngakho ke esikhwameni leso ayevele ehlala esibambile esigagadlele asibeka le ngalaneni umbe esiphaleni. Kwatholakala amaphenti phakathi khonapho ke amaningana afika ama16. Amaphenti abomama. Wabuza ukuthi kwakuyini. Khanya amanye ama-victim ayingarepoti kodwa wacela sokuvela ukuthi warepa abangu6. Bamgweba bamchaya ama-55 years ngoba abanye omama babuya ngaphambili. Abanye khanya ngabafazi babantu besaba ukukhuluma ukuthi laba barepa. Amaphenti lana display ke ecourt khona phana kwanginyangisa ngaphuma kanje ngahle ngabuya ngihleze egoli la ngilenhlondo ukubuyela ekhaya. Indoda le idinga repa etshontsha amaphenti kumbe kwakumuthi wakhe yini. Kade siye abantu abadubeka khona nxa lo muntu ngoba kula muntu ongafuna ukuthatha abantwana besigebenga. So labantwana ababili bayadubeka umuzi uthiwa uLunqube ekhaya nginandaba kodwa ngibuyeli lapha mina eMangwe. Ngihamba ngiyebona inhlobo zami le ithekhezi. Ngicela ngitshale. Hey! Madoda, wakhona mama umnika yonke into ayifunayo. Azange walevi ngathi ngo3 ebusuku akuvusa wamphakulela. Ekuseni umphakulela kodwa lokho efuna uhambe edrop ebamba inkana abantu mama. Yekela ke yabolela ejele mama. Hlala khona lapho kwene South Africa nxa usenza ukuthi wende yenda kodwa ungazitheli kwesinye isigebenga. Siyabonga kodwa wamnyakaza mama manje omnyikinyi uthi buya kodwa yena hathi hayi ngizakutshontsha egangeni. Omnyakazisa mayelele.
ingoma evela-ke ku-platform 1 ingoma esithi omnyakaza mayelele siyithele-ke ukugena impofu yena udanqa inyakaza le ndoda mayelele yayi vele ithi qaphele-ke abanye abanyomama iqinile abanye omama egangeni kuye ingasaqini kodwa-ke egangeni ayiqini kabayibamba ukubhinya abhinya abantu kodwa kuyini wena baba ukhona le kami ngisesejele khona apho sengibone enye futhi incwadi ekhuluma ngejele lapha ngabande nguThabani Thabani Sibanda unjani mntaweni Thabani Sibanda uthi-ke ibizo lami nguThabani ile bayongazala ejele into kodwa chisa ngagwetshwa-ke ngitshontshe inkomo ngathaya 9 years phakathi ejele inkomo lezi ngangizitshontshe-ke ekhaya-ke eGwanda ngase ngisiya-ke ejele ngapika ngase ngiphuma sengisebe 7 years into endihluphayo ukuthi sejele laphana-ke kwawesikhathi sokubana-ke kwakuwezobaba labomama sasilalana kakhulu sisejele so njengomuntu onganiqinile ngangijwayele ukuthi mina ngincane ngiyindoda so ngalala abafana abaningana bancane-ke nasengile 42 years ngangena ejele-ke ngilama 34 into enhluphayo lapha-ke Sibanda ukuthi umama engilaye lintombi leyathatha angimuzwa sengizamile ngazama udinga abanye omama ngalala labo mama athini abathathu ngasezobona omunye undoda ngaze ngibona ngihawukela amadoda ngazi ukuthi kuyini ngahawukela omunye indoda-ke sasinatha sonke ngamtshela ukuthi ke sinikane ezibayeni hhayi wanginika baba ngakholisa kakhulu ukudlula nganzizwa lalelonga kwami into leyo ukhanya ngani sengadwayela emuva kani into yabomama isangi-aphathaza ngabonza ukuthi sengi-appetize akasengi-aphathaza le nto yabomama sengi-appetizwa ngamadoda kambe Sibanda ubona ngani sengigeyini kodwa ngifuni mina ukwenziwa emuva ngayenziwa kalutshwane ejele kodwa ngifuna ukwenza amanye amadoda kunzima mfowethu ukuthola umuntu ofuna le nto ngizama uncenga abanye banathise utshwala mbathele utshwala bese ngicela ngakho kulolo ijaga lakompofu elingani liyangisiza ngaleyo nto sisonke lapha-ke ekhaya kodwa-ke umama esendlini angikwazi ngimxotshe njani ngoba ngaze ngithi yaphakama khona ngale kangikholisi batsho njalo bathi once you go there the back side you want the front side ikugulayo le dimoni wena siyabonga kakhulu Thabani Sibanda le dimoni toko Sibanda kuyaziwa ukuthi benzana koSibanda ongiyangisa ngazo ufuna i-chocolate factory uthinto is right Nkosi yami ufuna uthandazelo wena uthi unkosikazi ubhizi ufuna so abafana bami laba ngafika bododo labo bongani sibafuna emuva akho hayi Thabanayo ngiyangisa thona bakithi thanda uluma kakhulu ngohlelo olala kwenu-ke namhlanje thank you very much everybody for supporting the show please don't forget to subscribe ahlale kusasa khona phana-ke Blair Arts Festival sibonga kakhulu lonke ngokusekela kohlelo siyambongela DJ Dodo umfana khona phana-ke ngoto ndiyathunqa ungadinga ukuthi DJ Dodo uzamthola uDominic ungabuza ukuthi uBhuru kabongani khonapho uyachaya emtshadweni uyachaya ngamdinge ungandinga khona abacontact stories dispatch uyachaya yonke indawo siyalibonga lonke happy Friday, happy weekend. God bless you all. Till next time, good people. Bye-bye. Bye-bye. No matter what they say to me.
shosholoza, shosholoza, shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, shosholoza. Somemeza, indesele, zoskupula, noma ungangishiya, zosifikela, noma ungafala, zosivulela. Wherever they take me, zosibuyela. Where you fall, zokugibela, noma ungazama ukungivimbela. Hit and run njengestimela, awufala amahlebe, somemeza, indesele, zoskupula, noma ungangishiya, zosifikela, noma ungafala, zosivulela. Wherever they take me, zosibuyela. Where you fall, zokugibela, noma ungazama ukungivimbela. Hit and run njengestimela. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, 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 shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, 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 shosholoza. Shosholoza, 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 shosholoza. Unanabangilomolu ufitini, nanginomzali usesitofini. Kuloyo mahosho sesitractini, sestilisiwe msebenzini. Usmall ulale ekhadibhokisini, umntwana udlele ekhadibhokisini. Ukokufele empeshenini. Let us pray. Jehova ngomelusi wami, angikuswela lutho. Yangiholela amadleni aluhlaza nasemanzini okuphumula, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Shosholoza, 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 shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, 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 shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, 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 shosholoza. No matter what they say to me, no matter what they do to me, shosholoza, shosholoza.